Nĩ mũciĩ-inĩ kwa ũrĩa warĩ mũtongoria Kĩhika Kĩmani na kũrĩa kũrokire kĩeha thutha wa andũ erĩ gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki. Dorcas Wairimu wa mĩaka 21 na mwana wake Lovelyn Muthoni wa mĩaka 2.5 nĩo makuĩrĩire mũtino ũyũ wa mwaki na ũrĩa kĩhumo kĩaguo gĩtarĩ kĩramenyeka. Na kwa mwena wa Mzee Wanyama gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Gilgil, mũrutwo wa thukuru wa mũthingi wa Pascal na ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 3 nĩ akuire kumana na kĩhuhũkanio kĩa rũhuho rũrĩa rwambũrũrire mabati ma irathi na gũtiga ciana ingĩ irĩ na nguraro itiganĩte. Mary Waithera, mwarimũ wa thukuru, nĩ atarĩirie ũrĩa mũtino ũyũ ũrahanĩkire na gũcũngĩrĩria gĩkuũ gĩkĩ. Nilipata news, nilipigiwa simu nikaambiwa kuna kitu imefanyika shule na nikashtuka sana. So nikaambiwa ni confirm kama mtoto wangu alikuwa kwa wenye wameumia, na nikapigia mwalimu simu akaniambia alikuwa kwa wenye waliumia na ashaletwa medical. So mimi nikakimbia kukuja huku medical na ndio nikapata news ya kwamba mtoto hayuko. Sana alikuwa ameumia kichwa. Ametokea sasa kwa kichwa, damu inatokea kwa kichwa. Ndio daktari akatuambia hakufaulu, amewezwa. Hatukuamini. Brianna kaenda hivyo. Nasikia sofani watoto wawili ambao wamepotea, tunasema pole. Hii ni accident imetendeka. Ninasikia ni upepo ambao ulikuwa upepo mkubwa sana. Ilianzia pale ikakuja hivyo ikaanzia ile darasa ikatoa. Lakini tuwezi sema ati haijajengwa vizuri. Hii ni upepo ambao ilikuwa na fujo sana. Kwa hivyo kwa wale wazazi walipoteza watoto wao tunawaambia pole, wale ambao wako hospitalini quick recovery, na najua Mungu atasaidia hii shule iamke tena. Waithera akiuga mwana umwe arĩ hatĩka-inĩ na kũrĩa arathiĩ na mbere kũrigitwo thibitarĩ-inĩ wa Nakuru PGH na kũrĩa arĩa angĩ maragurarire kũrigitwo na kũinũka. Ona kũrĩ ũguo, aikari mwena ũyũ makiuga wagi wa mĩtĩ mwena ũyũ nĩguo kĩhumo kĩnene kĩa rũhuho rũrũ, kuona ti rita rĩa mbere kĩng'ũki ta gĩkĩ kũhanĩka. Sasa ile kitu mbaya ni kukosa miti, kwa maana mahali iko miti hiyo upepo ikuji na nguvu. Ikifika hapa, si unaona ilifika hapa kwa uwanjani ndio ikapata nguvu, kwa maana upandio iko manyumba na iko miti upandi ile. Sasa kufika hapa ikakuta hakuna miti na hakuna manyumba, si ikapata nguvu. Hakuna kitu inaisuia. Upepo hapa ni tunaweza sema upepo ni mingi sana. Area hizi. Hakuna mwaka hakuna upepo, nyumba huwa inabomolewa every year, na kuna hata watu wanakufaga. Kuna last year but one, kuna wazee wawili waliangukiwa na ukuta. Upepo ilikuwa nyingi zaidi na wakaangukiwa na wakakufa. So kwa upepo area hizi ya wanyama inakuwaga zaidi. Kila mwaka lazima tutakuwa na hiyo maafa. Kwa hivyo tungeomba kama watu pale, kama hapa hakujajengwa sana, kama kungekuwa na manyumba ingekuwa afadhali. Rĩu makiuga harĩ bata aikari mwena ũyũ kũhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ nĩguo kũnyihia marũrũ ma huho ici iria citigaga aikari mwena ũyũ magĩtara hathara. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nakuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.